nabonovin kumtha chibe kumtha imu to khilonin thusim tha anangai ki noite leisit mihim aki zin dammo lo thei aki puin idammo nau hi doctor hon azanji uvin doctor ho hi miya dinga phachum idam lo nau zan a hiuvin leisit mihim I hiuvin athipna aphalanga mang aumin asilanga mangjong aume ichike sa hin doctor thim ta ta hon athip naw aphalo langa aman cha naw ho in seidu a hi akhat na hin efren servider thusim ana seute efren hi doctor phalo ki sei jongle doctor phalo ho zo si chunga ti ding a hi amitha atamin mi izat atha hamwang amanjong aki het lo a hi tai efren in medical and dental care not Hollywood a graduate azawin respiratory therapy a na atongalin zana a duty zi in amitha ho hi adamlo vehicle ho atamlo pet zan sot nunga atha zi a hi efren in adamlo ho hi phata in a thlengzi in akumtam ho le adamlo na serious ho lowin akap zi in lawa akama kunin ahayu abui zi in hetia chu thiziu hi atha ho athi masanghin efred hi apot do zi in koiman hezi poi acha lo dan hi asmat le in hezi in koiman gingjong agingmo zi pu in hetia hi kum tampi anato na azoma mizong tampi atha a hi leisin a hin ima akisial theipun hezi in phasot pizo in efred zong athil bol ho zi in manin aum tai elaya efred in adamlo ho atha monga ahayu atanading a lo akap zi ho asai tai ichilo ikable mitha anum pene tin efred in asai na hi police hon thu ado be nova efred in police ho adon bunin hospitala ato ding atamin hitia adamlo ho thidi di ho bui pi sanga khatna athi u aphazoi tin ama ho dinga zong num zo ding tia katha a hi tin asai na hi efred in asai be kitna abangle anato agim ham ahi lo le alung han phat le adamlo ho chunga achuji in adamlo ho hi atha zin asai na hi police hon efred thu hi akhul be un athi ho record ho song ave un police hon efred hi anato na akun ahai sa tawve efred in media ho koma asai danin depression sangta ane in abangle ama ki that numji a ahin ama sangin adamlo ho atha zi in asai e police hon agin modanun efred hin mi janiwal atha dingin aging mo un hi konin efred hi anato na kun ato theita lo dingin athu atanin ama zo vet kol dingin athu atan tai ama hi lungki su lo ho vet kol na a phata le ding changta in vet kolin aumin hi ani na hin zeni zone sin ho ana sei kinute zeni zone si angel of death in akau ve ama lunggel phat lodan hi sei thei lo khoma lungsit na be hila lunggel anei hi zeni hi nausen langa doctor hi in sun le zana nausen dam lo hole aping pan ho avat kol zi a hi athip na ho mangcha a nausen ho athat zi in koiman a he do na loading in abol zin doctor degree anei sangzi in hospital tamta na atongin hi athilbol hi hospital ni a ginmo in aumin hezi in hospital ni ta in zeni hi ano do un ata san ta puve ahin proof om lo le zeni chalo mina mu om lo zi in mat thein aum pun hi hitia hospital ni achan wangin athilbol hi angadi pu in nausen ho lo akap zi in akap li zin hi athu police hon akhu do zawin nausen somku wal atha in agingmo uve iti hitia nausen hi zat koima het do lawa atha the hi dem zeni hin ICU wa na to la in nausen tampi athanin athidinga ginchat umlo ta ho zong ahayu atang chanin athiziu ve nausen ho abangle ahayu atang chanin abang ho gan theite in athiji in abang dam social tabang ho zong adamo phuji in
athisanu athado ziun athizi uvin hi nausen Joshua hi ICU wa puluni naumin nausen hi ainu mai na ka zin mai khu ahop lunin koma a hi nausen Joshua hi Dr. Zenin avekolin loha ta ni akamin wangsit ta in lungsit ta nausenin ahin khu chan lo tai hichilha in zong Zeni in nausen kumni hi lowin akabli kine hichi nausen te ni thi a hin Dr. Zeni a hiding hospital in agingmo in ahin hospital mur phoding ada zin Zeni hi anatona akun anga sadi puvin hi iti hin Zeni in athip na hi aphalo lamin amang cha in nausen ho hi kidang ta ta in athi in damona serious lo ta ta ho zong Zeni koma akivat sa po po chu na nadang anei ngalun admin in omziu ve ama ho hi Zeni in azan kit in ahin koima adam do om pu ve nausen jersey kiti kumkhat bep ahi in adam lo na serious lo ta ahi in Zeni in lo hat ta vial thum akamin hizi in nausen zong alunggel le ahai akinga chanin athitai hizi in Zeni zong ginmo in omin kona athu sein om tai helaya hichi nausen kumkhat bo hilo in nausen somgu wal athaw zong mudo in aumin hi hichi zi in Zeni hi kumsom gup zela tangdingin konin athu atantai athum na hin Charles Kellen hin khu ana sayute Charles Kellen hin New Jersey a kumsom lagup sungin nurse na atongin hospital soma na atongin hi helai kumsom lagup sunga hin mi somli langa zen damdoi langa athip na mangcha in athatin hi Charles hi America a serial killer phalo ta la khat hi ama hi West Orange a pingin asailit na insung hi phalo ta le ha sa ta hi kumko vela hi apanin Charles hi ama le ama zong aneki that ki guzi e azi chu apa hi a kho hle in athu lalwar zi hi Charles in kumko hi la in chemical za chumchum ala in amix hoi selin nom ta athi a leisit ada a apa athu zolo na ho athu ta loading tin chemical amix ho chu adon tai wangsi ta tiding ham wangphal ta tiding ham in anu le apan Charles chemical adon pet amu un hospital anga gangchalin apu un Charles hi adam do manin hi kumsom la sagi a hi in Navy sipeya alunin submarine course langa na atongi helaya hin Charles hi alunggel akisulo mu thein aumin hi anato namuna damdoile medical equipment ho aguzi in abangle ama akithat ki guzi na hi hizi in Charles anato na pangsot talawin angatai hichi zo in Charles in nurse azil zoin hospital tamta nurse na atongin hi anato na damdoi aguzi in ama zong akithat ki guzi e nikhat hi Charles in hospital damlo ho zanna ba che ane ho ni agu in ama akisuntai amun hi hospital hi in nurse ho le doctor ho au mzi in abui pi pe un azanun alu ahuyun Charles in khu hi ahu do manun hi ipizia alunggel ki su lo damdoi ho zong guzi patient ho dinga danger ta hi nurse a ato sa te yu ahi dem ti hi lungdon ta hi phat achi in charjong alunghan no ho hi adamlo ho chunga khot a thazin adamlo ho hi ani adu sanga tamzo damdoi ani sa ji in abangle athina diu damdoi akap ji in ama ho hi atha ji na hi charsin damlo khat lo adi lo akap ji in atha tai hichi akunin aban bana mi thading alungin aumin aman zong mi ahin that pantai ami tha ho hi ding changta atha a alo kap na ho min amun lo dinga asial mangji ji in poiman ahedo poi charsin mi mu in felta in na atong ji in mi apui pi ji in ahin ato khom pi hon ginmona anei un mi atha lo ahet chin lo ji un poiman charsi thimo achan thai pove Judge John W Yengo senior hi adam lo ji in hospital apulu na hi ama hi charge vat kol na nuya au min hi
Charsin chance ala in lokhat akap lunin zone hi athat tai itya hi mi aban bana atha pi hi Charles mi thaw ho hi adam lozi a thidanin agelun poiman Charles thilbol hi hedo puve ahin Charlesin athilbol ho hi amale ma akiphum to in hi Charlesin aseidanin pasar khat adam lozi in damdoi overdose in api in hizi in adam lo pa zong athitai ichi Charlesin athala amir sipenin asaye hiti hin Charlesin apan na hospital soma mi somli lenga athanin hi atha ho hi ani adiu damdoi sanga tamzo zo apiji in hiphatle adam lo ho zong achat theita puvin hamzong aham thei puvin Charles silbol ho asai thei puvin chomphat zo le athiji tawvin hi Pulison Charsi athilbol ho adongun Charsin athilbol ho asain damdoi aguzi ho zong asain hi Charsin hitya thil aborji in konin athu asain damsunga sungpul tangdingin athu atantai Charsin thilmer seta abol ama lema akiphun na hin numaili athanin ichiho hi ata sa adeizia lukhom piding adeizia athanin hi hitya athip na mangcha a mithat kho salo ta ta lesi chunga aumin tizat zong aumin aima chunga chuding zong tizat aum hle e ole crime video isu hi ichan hin akechai tai